PHL sih tu mungkin cetan link seta peace effort abang ini tu nge claim bom je lah. Seta nol makai peace lo cedam je wang nun bom bang ini li tumpu un eder lo. Athema lah tum kipu ala tum inu ramunit nang cetoy dun atumi la pen aboy do pikaning je. Jong si PHL sih tu peace one dete. La pen kasi chok kaya tenge je piti do pok te PHL sih tu peace polling center a committee pen cheng lok CC committee la pa central committee atum anta responsible nangi la to man attack po munet tu pusi po responsible chot kali attack po pusi po apu ya nili to man mane nang chok dang thengi wan TV yong si peace one det peace one det la che chok che theng do kop te ba ba la ke BJP muni BJP muni karbiang no so jiri gendeng malong so nang litum thek long ni foto hadak do le itu peace ke wan je fancy APHLC to meeting do lo seta aprang pen la Karbiang Long Autonomous Council la pen Assam government DC sia convene for Assam government punang kok Assam government tum peace committee meeting dulu amal so meeting long tini pen para ke sedang sewang nang ni pu la pen economic blockade si resolution and wrong peace committee ga abinong son resolution ga guide and kertang lagi peace committee si ke try ke un eder lo itu aku try to sinang po bang si punangi ang no bang asap munit tum da jasmet karbi to mang kroy kre ye la aja kado we kalide headman tum an ke namane rong asar tum an ye pulo cumang dala pen karbi tum ta peace ke dovek ni ni kang samwan vek ni setahla peace ke wanji kamatha tum arong asar tu amphanta hedi penang ana munit tumdo pu alam sabta kroi kri rong asar tu alam la rong asar tu man sika control tu yiti ti tang ipu karbia rong asar tu mata nang than la salam amen pu dam de det pon lo te la tu man chok theng berata vi tu det ta thek an ke alam mangala pulo itum APHLC ke nitum ke inglong so an ke Celang pet nai pulok sini tu nge kabor I upe di election dai un elo sikidul tapi dun elo autonomous state tahang un I la pulote tribal tu manje bohong surong lote henomene tribal tung bong kahin nu ta du vek po thek lor lo lage ta la tum phan nep non ante people nep ni de khasi dum da people nep ni de la si khasi dum manan ni li pulo nang tum na chin nep non nang tum dorbar nong do nang tum judge court ta do nang tum council court ta do hada chi bisar tha nang tum karbia tum mangela council court ta ve thang da ve ili tum mange six schedule ta implement pe me immediate policy tum mange FIR ke pipen dak judicial court along ka submit hello ke claim nang ko pe por la claim ke je lalo ni bo bangke la pen hala aphu chor a bangela ngelik dak tok te sita nili ke tok pen akaprek ta cuma ndo mana pitulo la ke criminal case cethana ling sita la ke withdraw ni lage FIR ke withdraw ni kusi nili pu lage alang le to man cuma ndo man pu dak la aphu si ke theng ke chor a ka pon la te criminal case lage